le te amo whamkalapu le background o le kulanga peonga iai o le mea mumua ia o le kako kai kofiko ia o le asa kausili o le competition o le HSBC series ia o le whaiunga la po le whaiunga o le kamisanga le asa aua ia kua ile kako au ia nga mai ai le kosu kasi o me le ulanga le nga o i kako foi kam fai le promotion education le nga fai ai Sapania ia le ala nga relegate kako au usa wale au sia kako le whamoe moe le sa usulua kako au le competition nga i nga wale kako au le relegation na le sa fai Sapania nga wale bottom 4 e kau wā ma le bottom 4 le Challenger Series ia i le whamunuianga la kako le ulanga lea laua kipi moku e sai kako ma le competition lea mo le kausanga loinga kako koe kamu whai i le si series lea la koe sau kausanga lea i mo qualification tournaments e ani e kako kamu whai lea koe su eskapo avangoa ko sala ke mingi wale mas competition koe whai e koe anu e kako i ke mingi salo o le tournament e anu i kako ke mingi ka kai ko fikiro shenga fai ala le competition e fai uma kausanga ia nga mai ale ko e kali uma ka ko au ile mai al fa mo le ia sa ami ele ka ko ko me fa ko foi ale sunga fai au nga ia mala pule ia fai se kala po le ar kula ma te ke foi le wa fai asinga pa u ka ko results mo kula fa pe ni kausanga e mai wa ya nga ki ka ta ka ko male mal competition le ko competition ya mo se fia foi la o competition e fully funded ele a foi le World Rugby participation e fia mo ka ko kulanga le e o ka ko e a fia uma ala le ka penga ngor ka ko au ia le nga ka nga i o service foi ale al pulema uma fa penga ia sa fai na fong kanga ma fei loa e foi ia ma a mai ba ku foi kulanga peo nga ia le kako au ia sa fai unga foi ko miki te mingi e koe ole au e fa uma le Olympics ia nga foi mai le fai se review kulanga nga ia fai malanga nga fai le so kong kanga le ingi sa fai le so sulua se fon fa piko sa fai male ka kopule ole ngala nga sa longo e le ke fongo ia le nga fo ia komiki e fa wa le ia ka ko au ia sila fia fu ia o ke le i highlight ko le fon kanga le sa fai le sa mala ia mo foi mai ia sa ma ko karkar mo foi male mo amere pule nga ma ko karkar mo le possibility wo e ka ko keep funding kula mo fa penga ia sa koe whai la ia whongo le al kumik whaku i la so koe whai la soluful whiko iungi ia pe kai ange o koe kolpo e a koe ma koe kolpo whai la soluful van o whongo la nga la soluful van ia lea sa u update ai roa le ia le po e kulanga le wo ia le kai ko whiko ma le impact financially ka ko iungi ke le a le impact i iungi financially le koe mau participation fund e le fai koe fai se a foi se ni competition foi le ka penga e ka ko ma kurang fa penga e ka ko au e ku sa wa uma le por kala me fiku internationally ko le lua fa e sa fa ko ngai le ko mi fa ko le ngakala le se competition ia wa kurang foi le ia wa le se funding e pe ai nga uso ia wa o ke la konkalake ia misale le fionga ile faya ia ra ia la konkalake ka ia novembro ia o me fa pe ia era ki kilo via le wa avisa o ia ko mi fa ko mon kulanga ia impact ile not only financially ile ko ia se kulanga ia sa kilo foi la ole fa foi ka ko la kapi. You know what's in the best interest of the kapi. You know, le akala le foi ese review mo kulang fa pelo.
ia ele foi se kupe kong ye wa kong fo ia ele se kupe nei foi la kong alba nga foi wala nga como kong ana contracts le ia sa u advising al por le wala como foi from an employer to employee il kulanga nga ia le la sa foi le unha fomo e kau self notice foi le ia 30 days ia mapapa po ese vai aso pa mai le kamisan ia foi le review masangi like a handover foi submit mai li pokim kulanga fa penga ia kulanga nga ia ai le se me foi fa pele le komik fa como male ngi lo fa fuerza ko yu e se kulanga funga le alua pe serving a notice. This is an employer to employee makili o foi fasalla mele pakimo komo ai ka fainga lenga le yungim ka le makika foi follow kong kalaki under the terms of kong kalaki is either party can give notice for lele give notice ile lai como kong kalaki we can give notice 30-day notice for lele il kulanga nga ia e morsi da fia foi ia o le alasa fai fongo le solo ful vanu fai ngale inga maki kilo la ia serve notice ai la serve notice le so ban ia o le so sel salo e vai so ako a fa ka kali serve notice ia ma fa popo in time le ia mai le Olympics ia ma se vai so fa popo ka o le so sulimo ia le alasa serve notice ai le yungi kulanga le Erisia nga la vai ke au fa foi la fa ya la nga se administrative foi ma foi in rights of kako union foi onga kim notice ai ele isia nga va pe ele o se me foi fa pe ka wole le pule nga foi ka foi ka mai ki kulanga nga it's an employer to an employee e kulanga nga e makili o foi fa sala me nga ka foi nga sila fiera wa nga kulanga va pena. At the end of the day, it results for le feito ngai kama pulang kapena ia reisa ngai ke au kape e kam fai undermine or in a mean spirited way for le fai se pulang foi ia feo le Olympics, and to me also it's also an incentive for them for le kam fai ko kam fai mai por le se pulang ia wa o me fa fai komi fa como le uma pa o kai foi mai pe fa pe manguia fa moi ma kulang fa pena o fai unha suia le komi fa kom kulang nga o kulang sawa nga me sa ku ai di esa nga fa pe o ngai kama foi o le nga ku le nga ka pin kulang fa pena o ka kia esa ma ko va fa le wo ma kulang fa pena la fa ya nga nga esa si o ka ku ni what's in the best interest of you protect that foi la ko ya nga mo foi la ko nga between now and November. E mai foi fa ngale close foi get out there con kalake ma kulang fa pena ia mo foi mo ko ma fo ia fa pe uma que foi fa que me fa pe le timing a ver me ia pateria la na linga fa uma la ko inga kapi ina na fa lo ile atroma na le ka le o forcia fa le ma vaina o le ese se ni ale yumi la kapi o mo kusia la se ni de a wala mai le kapi le la e se so sa mi fa kupeia ia na fa yumi la kapi pela ko vinga o a fo yao nga ka ko nga o le ese por kalame ia na la ka mai o le mangon me ele o ese nga lo nga mo ko fa o wa le ese se a mo ba bu sa o le ese ka ko so como angalo lesi la masu le la o mai ki fa pe fidi masalung ia wana le o le na ke mo ke ngale kuna ia lo fio mai kulanga nga ia foi la ngo amuri anga ia sawa foi mai le evidence kulanga nga mal proof mai como fa como pa isa wala pa pena o kulanga foi ia kamakaro ia kalau mai mula boleh nak mai ia komi fa uma vai se vai se kam mai le ana sa vai se ko fa le ai yo lo boleh kan mo mai kam ka ia ko fa le masa ia masal yo le sa vai se le por
vai se por kulanga le ai le yolo limpeka mo le anga ka longa ia no i sapani e fa pe ngai ai se kulanga foi le fa pe o ai inga ka ko ulenga le yunga pi ia po sing isi fo ko le po wa fa ngai o ani la ko fa le fa pe mo insi le o foi le wa fa ngai ka ko inga ka pi influencer ka ko inga ka pi ka aram pro fa pena ia wa ia o nga makaku ia le mo muri anga sawe mai ele evidence ngai mo ka ko mi fa ko mo pro fa pena ilang ali pokin pulang fa pena kaunga masauma evidence nga wa we fa foi it's got nothing to do with those issues wa we le fa sa wa la nga lenga ia pulang as an administrator le ana ka pe mai we la le tong fenga hu ia sa mo ma ele wa le pa u ese la wa le a se ma ka ni sanga ia la rangi ma wa le so sa ni mai le pi le i direkti la rangi e ese me fa pe no o ia ia o kulanga nga au fa pe o le kulanga nga ia continue wa le kulanga nga se o te mi a foi e mai ai con kalake ia por kulanga walanga ang fa pe ka kele o ese Malaysia species ia ka pe ngale au ia right soon now mo disi fa mo ia November December e kulanga nga ia pe o le kulanga sa o nga le nga ia le fa i nga ko ia ku foi sisi ku kakang mai foi ai i le kulanga le ia pe ia o kulanga pe consistent fai unga le yung result sai si me ka u fo le e fa ka u result e tau fa o kalonga ia sale ia pe le enkole ka u mai ngai kama ia me fai ama i si me o ku fa le ko ela ko results mo kulanga pe na in melanga when in bangu controlling and menga they have to come up with the evidence if I kulanga nga ya se kulanga kuwa ya pe mo fa ya kule o fa mangin ko mo kwala wala nga le yung ma se notice ka